Hi guys, nou pam se Ig, mwen son tax preparer e mwen son credit repair specialist. It's tax season, so ou menm kap chache yo kompare ki ou ve fè konfians avèk dokiman important sa yo. Ou ka rele nou, ka fè nou konfians, an nou vreman fè tout tax la an transparent pou ou. So nou pa kache an nan tax ou, nou fè tax la jan sipoze. E avantaj ou genye, na fò jwen chak gren do la ke ou merite nan men ton sam. So, jodi a mwen devine fon ti pale avèk nou de konsernan de I-34A ya, se program Parole Biden nan. So, gan an pil bagay nan program nan ki an pil nan nou, an pil moun ap kache dele. So, mwen men vin la pou m eklesi nou don seri de bagay, mwen pa vle antre nan nepot jan de aktivite sou rezo sosyal la. Nou men, koz nou wel deja, an pil moun ap fè pran okasyon sa pou yo promote, pou yo fè whatever sa yo gen pou yo fè. Nou men nou pa antre nan logik sa yo tout simplement na fò kompran e na ba ou e na di ou ki sa ou dwe fè. So pat konen nan a koze Biden nan program Biden nan, nepot moun, de di sa nan premi video mte fè, nepot moun ka on sponsor pou nepot moun. Li pa bezwen fami ou, li pa bezwen ali, li pa bezwen an pou ou, depi moun nan kalifiye pou sponsorize ou, li ka sponsorize ou. So, epi, sa mwen vle fè nou konen nan program sa, fok nou konen, se pa un program ki prale rete la, se pou set sa nou ka wè, yo pa mette yon dat fixe ke program nan fini, parce ou ka rentrete kon sa, epi ou tande program nan kampe. So, ou menm ki vle apply pou par, pou fami ou, pou zanmi ou bi whatever so moun ou vle sponsorize ya, mwen kouaj yo pou fè sa. So, fè sa, yi pa kouton goud. Ok? Yi pa kouton goud, d'abord, aplikasyon free, ou menm sou ou ka fil li pou kontou, yi pa kouton goud, e sou pa ka fil li pou kontou, e make sure lo a fil li ya ou menm pou kompren pou repon kisyon yo yon si pose repon. Paske sou mal repon kisyon yo, sa ka vin remete kisou nan difikilte pou l'proses, ou bien yo ka dinay kis la do. Ou menm ki pa konesans de immigration form pou fil, m konseyo a jwen yon moun ki forme pou sa, yon moun ki ka bo servis la. So, ou menm ki pa ka fil li, nou la tou nou ka edo, na chajou fi, nou suppose chajou paske na bo servis la, nou konen form nan li gratis, gouvernement bay li free, men nou menm soure li nou pou nou prepare l pou ou, fok nou chajou fi, paske nou se bizis nou fe. Alright, ou menm ki bezwen yon kompare ou ap chache yon moun pou edo fil form sa, nou la ou ka rele nou, e ou konen se tax season liye, sou rele nou pou nou fe tax pou ou, e nou menm nap bo tout, e nap edo fil an form sa pou nepot fami ou bien zami ou vle. So, nou resevo an pil apel de an pil kliyen kap mande nou pou nou ka sponsorize moun pou yo. So, nou pa entre nan logik sa nou menm nan Perfection Financial Group, nou just simplement bo servis la. Servis nou bo ou, sou rele nou pou nou fil, pou nou bo servis, pou nou fil form nan pou ou, nou chajou pou form nan. Nou pa angaje nan bay moun sponsor. Ok? Nou pa angaje nan bay moun sponsor. Pa gran yon pral di nou pou nou bo sponsor nou menm nan Perfection Financial Group. Wap rele nou, ou rele nou, nou bo servis la, nou fil form nan pou ou paret a sponsor, ou bien ou vin kom sponsor, kon sponsor te sponsor, epi nou fil form nan pou moun, pou mèm, epi pou beneficye Haiti ya. So, sa wap bezwen pou fil form nan, wap bezwen bank official statement, se pa normal bank statement la. Sa ve di fok wal nan bank lan, ou ka mande yo bank statement sa yo de. Wap wè official statement. So, al nan bank lan, mande form yo bezwen, epi wap bezwen let de travay, sa ve di sou wap travay, wap mande travay ou yon let pou mette USCIS kweke ou wap travay e ou gon job.
et yo mande plusieurs lot forme comme si des bagay que ou ka konverti en l'argent si ou si nan yon ka ki si ou ta an nesesite pou fè sa. So, yon mortgage statement tou ka paret paske son asset liye. So, ou ka ajoun yon mortgage statement, m'pense sa ka marche pou. Et pou moun Haiti a sa la bezwen, moun Haiti a bezwen pasport. Si moun Haiti a yon kane bank, la van kon pi bon, paske yon mando asset pou moun Haiti a tou. So, si moun Haiti a yon kane bank, fel vowe statement lan bo ou tou, et puis ou ka fè aplikasyon pou li. Moun Haiti a sa l bezwen, li bezwen pasport, fòk pasport a pa expire, et deuxièmement, fòk gon email adres ki korespond. Ok? Et nan email adres sa, le kes la fin apouve ici, se email adres sa ki yo pral vo email la bali li même pou l ka kontinye fè aplikasyon pal la. Alright? So, mwen souwete nou bien de sa de program nan, et mwen encourager nous tout qui peut qu'on fil pour famille nous. Il pas coûter nous un good feel, you never know, ou pas jamais connaît, ou ka penser, ou pas gagner assez moyen pour fil li, ou pas gagner un pile comme sous account ou so abdinay, just pas occuper moun, just feel li, et m'ba nou et ça seulement m'ka di nous, c'est pas un bagay Jean tout bagay mene l'argent pile job ap jete moun ap voye moun ale on série de bagay jan pays a inflation nap going on. So m'encourager nous même qui gen pensé à ça pour nous faire pour famille nous, just faire pas arrêter parce que ça ka camper dans un petit temps k'ap vini. So non pas m'se Ig encore, nous c'est Perfection Financial Group, it's tax season et avantage nan ka ba ou, rele nous depuis nous fait tax pour n'a bo discount sous fil form nan. So, ça veut dire de pou fil tax avec nous pour saison, so n'a aidé ou avec dossier form parole Biden nan. So, non pas m'se Ig encore. So, c'était un plaisir pour m'pote j'ai de ti information ça pour nous. Si gon update, m'a toujours paraître dans une petite vidéo pour me faire nous connaître. Merci, relé office là pour nous ka joindre service yo et pour nous ka faire tax nous année. Merci guys.